Inkulu indaba yenzekile izolo ebusuku uQuality ke bemdubula khona ke ngemoto yakhe. Sanibona kuphi nakuphi la ufinyela khona lo mbuso nje manje ubingelela wena ke uMathindo wacebisa ngaphansi kwayo iGolova TV ngena kwethu waziwa nenhlanhla mawusuku kuleholo uqala la ngicethe ungabe usayeke ukusubscribe ke ungakhohlwa ukucomment ushare okukhulu konke uma usubscribe ikimali ekhamba kodwa ke kuba nguwe wokuqala uthola notification uma ke sikufakela ivideo entsha ngana kwethu uQuality izolo uvelelwe inkinga wadutshulwa angazi ukuthi ubebuya phakacacisanga kodwa ke ube esedutshulwa ngaphansi kwayo ke imoto yakhe bese khala ngama-amish ukuthi hayi uye-amish umuntu obedubula la akayenzanga lento bekumele ayenze imoto ibhobokile ingane zakwethu kodwa nawe nje ukuyibonela la kumbukiso wabhanyabhanya ukuthi ke imoto bebesho ukumqeda uQuality laphana ke emotini yakhe imoto idubuleke ngemuva yaphinde yadubuleka nangaphambili kodwa kube nenhlamvu embi ebisingena la ngaphambili uthi ke lenhlamvu ibiza esifubeni kwasho ukuthi ke ilona i-amish ebidubula ngana kwethu sibuzile ngiyazi sibuzile wayiphendula ukuthi ke yini ebidala ukuthi uQuality aze adutshulwe nathi asazi safisa ke ukwazi kuwe mawuthi sonalwazi sicobelele ukuthi ke into edala ukuthi aze adutshulwe noma ke abandakanyeke nento ethinta ibhamu siyazi ukuthi phambilini ube waba nayo into ethinta ibhamu eningi futhi ke esingeke sizibuze kakhulu ukuthi ube xhumanisana nezibhamu kodwa ke sifisa ukwazi ukuthi ke yini lo mshikashika oyibhamu odala ukuthi angaze adutshulwe pho cha kubuhlungane zakwethu ukubona ke abantu abamnyama befuna ukucekelana phansi ngicela ukuthi mina ngelohoxisa loludaba wena bese sitshela ke ukuthi wena ucabanga kwakho yini imbangela yokuthi angaze adutshulwe ungakhohlwa ukusubscribe ngane kwethu ngikuthanda ukubhubha ke